na vidličku a do pusy. A knedličku si napichni. Máš knedličku, napichni si. A kam? Čo ty robíš, povedz maminke? Papám. A čo papáš? Knedličku s kapustičkou. Výborne. Chutí ti? Chutí. A ktorá je pravá ruka? Tá. A čo v nej držíš? Noží. A tá druhá je aká ruka? Java. A čo v nej držíš? Vidičku. A ukáž, ako papáš, ako si pokrájaš knedličku. Naberieš si kapustičku. No. No, ty si super. Naber si ešte kapustičku. No. Mami? Áno, som hrdá na teba, dobre. Kapustičku si naber. Hej, ušla ti. Super. Perfektne. Mami? Mami? No. No čau. Čau. Dobrú chuť. Dobrú chuť.